Thank you. Le right mpumule. Yes, Right ntate Moruti. Thank you. Mamedi ke le dumeliste ke sonta ke o seng re leba modimo ka wedara re leba modimo ka monyetla o ntate modimo a re file ngwana re leba ntate modimo ka tsoho hore ebe re tsuile ka nete re leba ntate modimo ka everything wena mamedi wa karatang thuso yona e tla hlaha ho sa kgathalatse hore jwang kae wena mamedi wa karatang leqephe la ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life hona jwale ha ke bona la tjena mamedi wa karatang jwale le tlo tshwana la letse tjena he ena ha se kopo ke taelo e tswang mo profeta mohlanka wa ntate modimo especially lona ba tsebang hore hona le dintho a se se ntate Moruti ke awe hore ntho di area tse ngata tsa Bloemfontein di tshwere ke load shedding yes di tshwere ke load shedding e khotlile ka matla ne tshwere area tse ngata ha re ya ke bona Fox mo go tsena mo molaetsa ya ba ra se load shedding ke plant power interrupting ha man load shedding ya mile di tulo di le dintsinyana ke tla go romella yone fa ke tla bua le mo mo ke bona gore go na di point. Okay, so batho ba nyolowe batho ba mamedi wa karata e tsang ditsela tsohle tsa gore le tlhentshebediso le tlo hlapa I mean le tlo thusa gore na ke lo tsheding ha gore e tsana e tsa tsela mamedi wa karata because ha e qalo fihla ntse tsana tsa se bile ne se le bophelo ba rona wana mamedi wa karata so ile ra imisa a bile ka schedule re imisa papa o choka ela o tlo bona pantsa la itile ba bona o modimo le tlagile la bala tikela go tsena le re se re na le ntho le di favorite time tsa rona ne ke rata ya nako itse ya lutse ya ne ke na le nako ke ratang ka yona so mamedi wa karatang ke hlola ke re mo mamedi wa karatang dithuso tsa rona ona le batho tholang dithuso tsa bona di kai ona le batho ba yang ba lo rwala amen ona le batho ba yang kai ba idinga ke ba lo fuwa dintho mamedi wa karatang but hona le batho bana bao ba phelo a bona hleng a hlokang tate modimo a ba hlokang tate modimo hona le batho bao ba tsebang thuso ya bona e go ntate modimo le ba seng ba lekile go ya dingakeng le ba se ba le ba tseba dingaka di sa ka ba tsa ba ka nnete batho ba no mo mamedi wa karatang ke bona ba tshwanetseng ba eme ba se ba nyahame kapa ba kgathetse wena mamedi wa karatang ke hlola ke bua montshana mamedi wa Motheo FM ke re ha hona hore o ka nyahamela ntho ntse mo tlo hloka ho sa a gona yo tseba mo tlo hloka ho sa mamedi wa karatang doesn't matter or today o sokodisa kae o ithola o sokola kae o strike la ha kae o ithola kapa o ihlola kapa but mamedi wa karatang there is no way o ka dumela go nyahama for ntho yeo o e hloka ke shebe mosadi wa Paulo ya Mati ha o bala lengolo la Matthew chapter 5 I mean Mark chapter 5 verse 25 e o jetsa ka mosadi wa Paulo ya Mati that woman as much as ntse nako ka o ya umrena Jesu or a lo thola thuso but we lwanetse taba ya hore bophelo ba bo change because ha o bala Bible e tla o bontsha o ile dingakeng tse ngata amatha hohle a sentse tsohle tseo a nang le tsona a spendile everything but momamedi o mathile ho fihlella a ithola ntho e batlang wena mamedi wa karatang ha o sheba monnane wa Seretse ya dutseng 38 years ho John chapter 5 ya dutseng 38 years momamedi wa karatang a dutse pela letsa momamedi that man o dutse o e batlile ntho ya hae o batlile mohlolo wa hae until momamedi letsatsi le mohlolo o iqeteletse o tlile ho yena wena momamedi wa karatang so ke batla hore momamedi I know hona le batho ba mametse ngwana jwale ba seng ba kgathetse gore ba file gore bona they did everything ba lekile dintho tsohle but it's nothing e change maphelo a bona ha ona letho le etsalang momamedi wa karatang but ke kopa o jwetsa momamedi wa karatang momamedi begeng ya ne fitile ne ke ba ka Saul ke sonta se fitile ha ne ke ba ka Saul ke re Saul ha ba lo batla ditonki a tsamaya le 70 ya hae Saul o batlile ditonki se ka la kgathala Saul a bilang ka qeto re no ha re gotla
but motho e mo yana nga tsamole se bula a re gono re ka gotle. There is no way re ka telang ditonki di le teng momamedi ga ratang ha ke bua ka ntwena hona le monyetla wa re ka dithola e bila hape dintse di le teng go za re sa di bona ke re momamedi ga ratang o ka tela ntho yo thenga hiyo. It doesn't exist o ka itela, but there is no way o ka tela ntho e teng empa yo mpa go sena le hloho nolo la o ifihlela then o bo se itela momamedi. As example, when o sa gone ba le tšhelete, there is no way you can tell tšhelete just because o wena o gone ba le tšhelete. Momamedi when o sa gone ba le tšhelete, that doesn't mean tšhelete e hiyo. When momamedi wa ka ratang o sa gone o phela bophelo bo bo batlang, that doesn't mean bophelo bono ha boyo. If una le batho ba bophela momamedi wa ka ratang hona o bolela re bophelo bono bo teng, and there's no way momamedi wa Motho FM ka give up ela ntho eo. Now I like what this man a yentsa mo Saul batla go tlala morago o re no ha re di tlwele di tonki tsena because qeteleng ya qetelo ntate wa rona tlo wa ria ka rona, mara this man o re no a re ska ra di tlwele. And momamedi ga ratang ke ne ke ba jotsa sonta ke rata ntho e tsaetseng the same person a neng a batla go give up ke ha emetswe ke ntho e betere because Saul o qadile o anointiwa mohlang o re be morena, and Saul le hoja ana safara a sotle you can see that was the plan ya Satan. Saul a gotlela morao hore Saul a ska thola ntho modimo mo preparetseng yona, because Bible re hantse ba batla di 20 ba enda pele ba fihla mo profeteng ya ile nga fihla tlo jotsa Saul re wena motho o mo etapele o morena wa setšhaba sa Israel ile ntho yo Saul a batlileng a lahlelwa ke yona a batlileng a itela just because ana hana re momamedi wa ka yo rateng yana wa sokola. So sometimes hona le ntho ene ke ra ha ke bomamedi kana kwa ye o ikutlwang e ka o katela momamedi kana go utlwang o nyahane. You need to know there's a breakthrough somewhere yo Satana sa batlo mo fihlele, because shaba o etsalang Saul ke yana buang o bolela 70 ya rona ntate wa rona ke so mo leng teng o sa wa ria ka rona ga re gotlele morago 70 in no, let us not go back. Ariske ra gotela re kampan re frustrate ra change strategy. That is the only thing we have. Ha re gone we give up, but the only thing we get go re fela re change strategy. A re tlwele o batla no. Let's go to somebody that will thusa re batlisa. A re batle na gore the 70 in ho saula. Ariske ra give up ntwe but ha re consult, ha re change strategy. Come on, someone, this man onare. E kana ba re sokodiswa ke strategy se re se sebedisa. Loela mo lende e kana ba o sokodiswa ke strategy so se sebedisa mo mamedi ka rata. Now, sasa batle mo ru give up. Don't give up for ntwe batla. O kampa wa change strategy. Now, this man o re o saule sheba he. A re change strategy. A re lo consult, a lo consult. A re batle motho ka re thusang ho fulfilla torena. Mamedi ka rata ba bile ra ba fihla mon ba kopana le mo profeta modimo ra ntse go batla wena Saule ko wena ntse re o batla le hoja ka rona ba tla di 20 batantle o no batlala wena mo mamedi ntho ke rata problem ya Saule e mo leadetse ntho nyengwe e tlo mo consola e tlo mo thabisa. Problem ya Saule ya hore e be o lahletse ke di 20 le ntatane e mo phuseditse ntho nyengwe betere mo mamedi ka rata o na le dintho tse o di rietsalang ba qetelo ya qetelo e na le molemo e o phusetsang ho ona. There is something you fitang ho yona mo mamedi ka rata mohlala when you sit down o sheba bana ba bo Josefa ba rera bophelo ba Josefa. Josefa watla innocently so mo mamedi ka rata ba buisana ba rare molahlele ka ramokoti ha ba qetile ha ba se ba molahletse ka ramokoti ba re no o tlo shella mona re montshe ba montsha ba bona ba Ishmael ba feta ba mo rekisa ba Ishmael mo mamedi ka rata sheba ntho na ere the whole thing entse ba yetsa ka Joseph Hoja ile bohloko ya ebile Joseph I understand, but the same thing a painful mo mamedi ka rata ke ha isa Joseph mo
bophelo ba mo modimo mmakante. The same thing to the SIT sense with Joseph. The same pain yana mo mamilo karata. The same pain ya Saul ya ora batla le ditwengi. Ke ha mo lidela ntong e molemo mo mamilo karata. Now ho se ngwana ke batla hore mo mamedi wa motho FM mamedi ke a le kupa hohle mo mametseng teng. O robetse ga thetse o nyahame ibile o fila rwena e ka roka ka wa phumola ska hlola o ya kereke ke a o kopa mo mamedi wa karata. Never give up for something ete o batla mosebetsi o teng mo mamedi ha o sa o thole that doesn't mean le fatshe le na le na mosebetsi mosebetsi o teng tsaka tse ding tsa dintho satano na le tsela ya o re patela tsona re ska ra di thola ke a ipita ke be ke le tloela mo mamedi satano na le tsela ya o haida dintho tseo re di batla mo mamedi a di pate hore re be re nahane hore ha dio mo mamedi ka rata toro yo batla go iphela bophelo bo batla go phela satana ka bo pata o fihlella o nahana hore ntho e batla go iphela ha iyo mo mamedi but as long o na le batho ba iphela ntho as long o na le batho ba nang le yona ntho ena hona o bolela hore e teng mo mamedi ka rata it's just that ntho di pedi tse etsalang ya pele ka nna ba mohlemo o hloka ho change strategy mo mamedi ka rata ya bobedi o hloka ho consult jole ka Saul a yentse ho consult ya boraro wena mo mamedi ka rata o lekela ho pusha ho fihlella e etsala o se ngwana ke batla ho wena mo mamedi ka rata thewa bethe ngwana jwale Amen. Mamedi yena e batlo le rutsila tsile ha batlo le rutouke ha batlo le rena ne dintho tse ngata batla o thewe betheng ya hao wena mo mamedi ka rata o pushelle jole ka mosadi yena wa phando ya madi ile ka pushalla o fihlella ka mora 12 years a thola mohlolo wa pushella mo mamedi jole ka monna yena wa nna dutse pela letsa ya dutse 38 years wena mo mamedi ya o qetela hona le taba ene hlolang ke rata e hlolang ke bua ka yona ya bona ba Israel ba dutse 430 years ka Egypt bana ba nahana hore ba tlo fela ka Egypt bana ba nahana hore e tlo ba magoba aba egepeta ho fihlela mo mamedi ka rata ka modimo o ba betse letsatsi le itseng le wena mo mamedi that is why o le bohlokwa mo mamedi hore re ska ratela because o tla tela ka ntho tela letsatsi leo modimo a o betse lona o tla nyaha ka ntho nyama ka nako yeo modimo a tlo tshintsa boemo ba hao mo mamedi ka rata ho kotsi ho tela you can imagine monna yena yana ga dutse pela letsa ho tsana itse tsore ha sa ile letseng ngaba ho etsa etse mo mamedi because tse ho no na le letsatsi le ikgethile leo modimo na se ga mo preparetse lona hore o tlo tshintsa bophelo ba hae mo mamedi ka rata ska wa tela because sometimes Satan ya tsa retele because wa tseba hore hona le nako yo modimo a re betseng yana go tshintsa maphelo a rona ke a o kopa mo mamedi wa Motheo FM e tukisetse o ka tshebeletso tsa tsenela re na le tshebeletso e bohlokwa ka tsene makatsang ke ka yetsa ka la braro wana mo mamedi ka utla pelo ka le bohloko bane ke yentse ho sena le maphutho aka ke yentse mphomotse le seleke ho sena maphutho aka ka utla pelo ka le bohloko ke le jala se batho ba tlile ba ka bomadi ba be ho sena maphutho aka ke entse tshebeletso e special wena mo mamedi wa ka ratang ke ne ke itse batho ba itse jana o nka dintho tse tharo mo mamedi ke la ngwana therentwere ya dintho tse ngata ngwana dintho tse tharo fela ha o qetile tse leng tsona di priority so fela gore mare tsena ke di batla ena ke batlo di give up ela mo mamedi o dinka o di ngona le ha ba se ba give up and ntho go jwetsa nyana mo mamedi o etsetse le ngwana hao o etsetse le family ya hao ba siko ba etsetse ntho ke etsa wa tswa di sibone ke ntse ke nana ke ntse ke nana ra tswa ntate modimo maro ka baka la le fatsi le o Saul I mean Moses ana tlo ya ho lona Moses o tsibile le fatsi la I mean ntate modimo tsibile le fatsi la le batla kelello e itseng ha le batla kelello ya bo modimo when Moses a tlo ya Egypt amen allo loko la Israel amen Egypt ni se le fatsi la bo Christ and the modimo had to transform kelello ya Moses ayetso re imethe Egypt because the only thing ha fihla Egypt mo mamedi ka rata ntho go tlanga le yona ha tlo sebetsa but o tshwantse ke ka ntho tshwanang le Egypt a leng amen mamela why ntate modimo a re ho Moses nka mola mona o lahlele fatshe
Moses modimo mo yetsisa Moses ntho sa itlwaelang esa tlwaela momamedi esa yetseng sense modimo re Moses nka mola mona o lahlele fatshe a qetela re mola mona o tla fetwa Noah wa nka o lahlela fatshe fetwa Noah modimo re yana o tsamaya ka mola mona e ya Egypt because ona tseba Egypt gore le fatselana le hlotse motho ya na le lentswe gore a yo bua lentswe ho hlokahala motho ya operating ho latella I have learned that or lefatshe lena le na le tsela eo di etsang dintho ka yona and if ha re kgone ho ba le kelello e tshang dintho tse tswang lefatshe lena momamedi re tla faila can I go deeper about something shabante te modimo etsang o train Moses o train ke ntate modimo hore Moses o loya lefatsheng lao hona le batho ba lahlela melamo fatshe lefatshe la ne ke lefatshe la melamo lefatshe la ne ke lefatshe la boloi lefatshe la ne ke lefatshe le gona go fetola melamo hore be di Noah lefatshe la ne ke lefatshe le gona go fetola metsi hore ibe madi o ya lefatshe le dangerous now let me train you hona jwana so that ha o fihla lefatshe la o tsebe ho operate kelello ya you operate jwale ka lefatshe la mo this morning sometimes dintho tse ke di etsisang tsona e mo mamedi ka rona ba ke understand why we etsa batho dintho tse tsona but let me tell you something this morning modimo re revealed hona hore lefatshe le re phelang ho lona mo mamedi le na le system eo le sebedisang mo mamedi ha le bona di business tsa lona di kwetswe ka system ho sebediswa system e itseng ha le bona di tšhelete tsa lona di kwetswe ho sebedisitswe system e itseng now sa tswelle ho sebediswe system is a system e sebediswe mo mamelo a rata this morning ntate modimo le na ba tla sebedisa system mamelo a rata ntate modimo ba tla sebedisa system o nkukela 50 rand o nka pampiri ya sala bo iphutela yo engetse lona ba batho ba kile mabale tsona dintho tse tharo tsenana tse di give up tseng kapa tse di hloka tsesa ha o qetile mo mamelo o phutela pampiri ena yo engetse ka 50 rand ha o qetile o bonka powder e nngwe le nngwe flour tswekere kapa isentswekere le tswai kapa eng o tshele ka 100 rand o phutele ka 100 rand o ntlele le tswana kwa mo mamedi ka rata o ntlele e etsetse le family ya hao e etsetse le bana ba hao wena mo mamedi ka rata ka skala ka manta ke etsa TikTok wena mo mamedi wa Motheo FM so ha ke etsa TikTok ke fika ke re ho batho guys today I can any topic mara ke batla go le botsa fela hore le right na ke batla le botsa hore le lokile na o right mo le ndeng na ke be ke ba jotsa ka yona ntse hore ona le motho na tle ho na fika mpotsa potso eng then ke rana sho mo mamedi batho ba ngola ha ke right nna batho ba bua batho ba right now ke be ke re no let me pray for them ke be ke re ke kopa ke le rapele mo mamedi bona ntse ke ratang e etsaitseng nkile ka rapela batho TikTok ke ne ke rapelle batho ba blogger TikTok because bona ba qala bona ntse jwana ke rapella batho mo mamedi batho ba wela fatshe batho ba phone ntate moruti o swa ka kena wena o swa ka o bua dintho tse re sa tsebeng ke re be phone tse benyane e re ha ba mo be phone tse be motho ba manifesta ke be ke re no ha bua ntho wa manifesta ke ba loi ba bua and then ka bona batho ba TikTok bona ba qala bona ntho jwana ke ba reporta mo mamedi ya ba ya blog wa TikTok ya okay ya feta jwale ka ramoni ya ba ke tshotsa a sa hlola ke rapella batho TikTok now ka manta ha batho ba ntse ba bua hore nonta rona ha re right ka re no ke kopa ke mpe ke le rapela mo mamedi ka rata hona ntho ke ratile jole ke re batho ba ke ba kgemetsi ke ba rapela jole ke ba jotsa hore ka nako tse ding re a lowa re tswa in di tšhelete tsa rona di a faswa in ke be ke ba rapela ha ke ba rapela hona le batho ba ngwarang ba ngola hore ba tsaya ke etsa e bila ke tlo rapela batho ke re batho ba tlo hlatsa batho bana ba ntse ba botsa batho re se le hlatsitse na ba ntse ba commenta ba romela di comments tsa he se le hlatsitse ke mang ya hlatsitseng be ke tswa bona mo mamedi ha ke tletile be ke rapeletse batho ba tlo hlatsa ha ke tletile ka rapela batho ba kula now ha ntse ke rapela batho mo mamedi ka ratang hona le ntho modimo a ileng a etsa a ntshositseng eo hona le monna e mongwe wa modimo a neng a mpotsa mabone hore a ke rekise mahlang tate modimo na a le nkutlo this man wa mpotsa hore tate moruti ha ona ntho e rekisang na yo ka nrekisetseng yona ya mahlang tate modimo ka reng tate
ha ke so yetse ntho ne bilana le tholeng ka letsa ile ha le yana na shebeletse TikTok ha ke ho na le mmeng founela a re ke speaking ke ha tshentsa a kra ha o bua paneleng ya TikTok o gona bua o sa hlaha hape o gona o le video hla yena ba hla o se a bontsha ka morao re batho ba gware ntho ntate moruti a shebeletse ntate moruti then that lady a phone a bare ha ke batla o bua le sampone hore ke jwa o tshela are mphomo le hlola o se le kwalile molomo wa yo sothele o chiftile molomo ka fatshe a re ke speaker re ke butse ke le mosebetsi ke pone ke kula a qetle ka ntwa ke le speaker ke le ka re fela nka le tsona o tshwale molomo ka fatshe a qetle ka re ke tlo rapela ka rantse ko rapela o hule molomo o gotsetse bodulong ba teng I prayed mo mamelo ka rata ka rapela mo mamedi ka rapela mo mamedi tlo ke le jotse sepe mo mamedi Saul ntho 70 ya Saule o re ho Saule o re bona a re se ra give up a re mo profete a re mo profete mo mamedi ga rata o bona ntho ngwa pe ka o shapang e ka o sukudisang robotele mo mamedi hona le batho ba o ntate modimo a ba bitseditseng go phethahatsa dintho tsa batho mo mamedi hona le batho ba you can have a o kana ba le something ke le lonya ha but you need somebody ka yetsa ngore phethana let example mo mamedi o ka o isa o ba a medical doctor but mo mamedi for you to be a medical doctor how to be a medical doctor until on ba le motho o yetsa yona we can wish to be a teacher you will never be a teacher until mo mamedi o kopana le lecturer somebody ya tlo yetsa ntho you can be o ka batla ba le an engineer o ka se di yona mo mamedi until o kopana le motho le dintho tse re di hloka mo mamedi o na le batho mo mamedi ga rata yengwe ya dintho tse tlo le safarisa kore dintho tsena le ipatlela tsona mo mamedi anna ona batla ngwana o rapetse o fihlela voice ya e fela because anna ona sa tsebore Samuel ke mang mo profeta Eli anna ona sa tsebore Eli o bitseditswe go fulfill o pheta tsa toro tsa batho but anna ona sa tsebeng ntho number 2 when Elisa a fihla Shuneme mosadi yana ya neng a batla ngwana ya bitswang wa moshuneme o bolela ga se bolela mo profeta modimo Elisa mosadi yana o batla ngwana Elisa o re tlo go jetse go le mosetlang ka yona nako o tla bona le ngwana mosadi yana a believe ara a yo ntho jalo ibile wa se o tsaya mo profeta modimo a re no o ska bapala ka legabunyane la hao wena mohlankang ntate modimo now the problem ke na mo mamedi this woman ona tsaya because ona sa tsebo rona le batho ba modimo a ba file assignment o pheta tsa toro tsa batho mo mamedi ka rata ke ye mongwa batho mo mamedi ka rata ya fuentho ye ne o pheta tsa toro tsa batho mo mamedi ona le batho ba tlileng ba futsane ile ka sehlo ba gala o phela hantle ba hloleile ho iketsetsa bophelo bona until nna motho a tlotseditswe ntho jwale bothata ke bona mo mamedi ka rata ona le batho mo mamedi ka rata ba tlotseditsweng ho pheta tsa toro tsa hao mo mamedi ka rata and the responsibility ya ho pheta tsa toro tsa batho ha isa di ho ntate modimo o ifile batho mo mamedi ka rata yes e motlare ntate modimo ke yana tshwantse ka dietse ntho tse but yes mo mamedi ke yana tshwantse ka dietse but ka bo madi ba be bothata ke bona ke ba hore modimo o assigna batho na le batho ba mo aba ba assigna a re ke bana ba tlo etsang dintho tse le hoja mo mamedi ile di producer e tswa ho yena dintho di tswa ho yena mari yena o fa batho responsibility hore ba mo etsetse dintho mo mamedi ka re mosadi na tshware molomo ka mo rapela itsa qeta mo rapela a hula molomo itsa qetile ka re nka vaccine ka rona le vaccine a re ke na le yona ibile qeta o rapela molomo ka ke kwala ntho ke montsha paneleng ka re tla go tlala hona ka moranako a ngola phane ntho comment a re ha le ka la bona mohlolo qeta mo yetsa ka request it's a request mo mamedi molomo gotletse back to modulong a teng motho ya speaking ya ntse ga treatwa for ntho eo in less than 5 minutes mo mamedi modimo ke a itshintshe number 2 mo mamedi wa ka rata itse ha a qeta re bontsha molomo re gotle jale le hle le kwalele le hlakore lona ntse le bonala ka re nka vaccine ka re be le tswela mahlonga le hlakore la ka rapela mo mamedi wa ka rata itse qeta mo rapela immediately
molomo mahlo a buleha everything ya gotlela bonomale momamedi ntho ngwe lengwe ya gotlela bonomale momamedi ga radi ntho tsotlhe ga batho ba thabile ba leboa ntate modimo nna ke thabiswe ke gore fela ntate modimo ntho e beileng go nna o e beile go nna for batho ba naga ba batlang go give up ba batlang go give upela dintho o beile tlolo e tshosang for batho ba batlang go give up ene momamedi a rata if batho bana ba ka ba tseba gore go na le tlolo e tshwanang le ena e ka gona go fetola maemo momamedi ga ba tshwanela go give up momamedi a rata ga wa tshwanela go give up tlo tshebeletsong ke o kopa ka dibitso la Jesu nka dintho tsena tse tharo tse o di hlokang wena momamedi o di ngwale pampiring ga o qetile o phuthelele ka 50 rand ga o qetile o nke powder efe kapa efe momamedi o iphuthele ka ra 100 rand o di phuthela ha e bona le family e siko e hole momamedi mo etsetse yona ntho eno wena momamedi wa ka ratang ntho ena modimo mphile revelation e tshosang ka yona modimo mphile revelation e tshosang when mosadi wa shememe a sa shweletse ke mosadi momamedi a ke a shweletse ke ngwana ga Elisha o ro gas sa motho sa mosadi ya motho sa ngwana na mosadi but sheba Elisha o etsa o ro gas ke a tseba re ngwana ne a tsoe o hloka re nke molamo o lo sebedisa molamo o be hodima bophelo ba ngwana o nke something o lo e be hodima ngwana momamedi wa ka le yona e ile ang ruta something gore re na le dintho tseo satane a di bolaileng o bolaile everything o bolaile business o bolaile eng ya hao o bolaile ditšhelete tsa o bolaile ntho ngwe batho ka bomadimabe mamedi wa ka ratang re nagana gore di phele dintho tsena kaofela o tsona di batla rapelwe re batla rapelwe momamedi tse ding re sebedisa dintho tlhago ya ntate modimo gore dintho tsa rona di tsoe di phele di gotlele bodulong ke a di kopa mamedi o sa ngwana tswahang nka 50 randa o nke dintho tse tharo mamedi o di phuthele mamedi ska la ngola dintho tse ngata mo mamedi ska la ngola dintho tse tla etsa gore le lose focus ngola dintho tse tlo batlang go di fa attention so that o tlo gona go bona ntate modimo a di fetola ya qetela nka 100 randa mo mamedi tshele powder kapa eng o yona o iphuthele mo mamedi tsatsina o kalame taxi phase 3 kapa phase 7 phase 3 kapa phase 7 mo mamedi o ska wa dumela mogathala kapa o nyama do discourage o ba jwetse fela re ke a kere ke nya morutino re mba tenteng ya hae le hoja se se tente ona jwale ka odimi le marulelo ka mahlakore ni ntse le tente o ba jwetse fela re ke a kere ke nya morutino re mba kala matisa phase 3 phase 7 bore ke a kere ke nya morutino re mba then ka koloi o driver ka re Groot Vlei mo mami ha o tsaka toropo o driver ka re Groot Vlei o feta Mogriki limo molo lo feta Mogriki ba se ba bitsa Yosef o tsama street ona moje ka momabeng o shebe ka lefting ya o tla bona structure send se so hona le trucka e ka mpetsa ka devil flock mamedi re a kena ka thela tlhoko ke a le kope he ba ratwa morene tlonka nako le a tsema hore o tshwantse ha ke tswa mona ke fetele ka lesotho ka kwana mamedi ke a le kopa he botshabelo re tempela le nyoro la thuto pela ground ya batho kada hante di tournament tsa batho kada o tsona le mikhukhu maru wa runa o motelele feta mikhukhu yohle ke re ke a kena mamedi ka taole ground ya batho kada o tla bona mokhukhu o motelele feta mikhukhu kaofela kona ya tshebeletso runa e kena ka thela tlhoko nomoro tsa mahala di number tsa tso ka re founela go tsona ke 078 398 3446 le WhatsApp o kgona go sendela yona 078 398 3446 tse ding tsona ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 ra kopana tsatsine ka 10 o'clock Bloemfontein le ka mane ka lenyoro la thuto Botshabelo load shedding tate moruti a re le etse bonnete ba re la fitla is ka ba distance a re kopana ntuli thank you so much prophet ke le bogre thata moruti November ke tse bona ba retsi ba bona le mong fa a reng moruti November has a point ke kana go no bua ka gore ba rate di presenters for ba re good morning student moruti re bile le ha o ka thola appreciation ha yetse ba ntse ba phela re dira ka di presenters tsena a re boholo ba bona se bana ba mangaung ba tswa toropong tse kantle o bua nnete mohale ha tlotlwe ha habo o tlotla ditšhabeng tse kantle
re hloka go ba tseba kaofela gobane e seng mantswe a bona fela radio founung ke Motinovi, please make it happen mokokotlo wa motheo ka wena go ka phethala mme ke re e mo go lona le baretsi mo go lona, you know, especially baba not to say ke exclude, but you know Moruti, I've become a father, if I may put it that way. Yeah. Ke bua le di represent ba banga se ba motheo. I don't even talk about we have dedicated and committed our lives to this cause, but it's not an easy. I just took something for the so and you can bend but don't break. Kana was in reclamo ro kobegile That's it. le ba ruti ba palama di pulpit ba kobegile That's it. go paskala ba roba Wa pula ke shelo zo ka re di presenter di tshwana le ba root. ra kobegile mara ne kopa la ro kobegile. That is why ke lwanang Moruti na go ke ha ke rate moretsi o tlang ba tella di presenter ka ba tella ba gasi ba ka di listeners tse ding mo ke ema ka motho ne ke tsena. It took me years and years ke khalma so se ke ba ga jo se ke se ratese ka bua le bo tsamaise ke so se ke se ratese. Do something about it because ha go monate ke tla ke re ke tlo go berekela ba retsi moretsi go nyena ba tla fela ke go ntsenya bo shule. Yo, It's not nice. Re bana ba ba ka nnete re bana ba ba le rona le rutu tsa le Moruti tse re le kwa ka tikmang pleke go Pecos. One of the clients atle kora a direla go sa and I'm like, but this dude doesn't khale before ke tsamang mote I'm khale me ka Moruti ke rate the way o bua le nna.